Dobro jutro, nedelja je, vreme je za kardio trening i za trčanje na prazan stomak, kako bi se što više sagorile masne naslage. Nakon trčanja, obrok koji me čeka je kukuruz kao ugljeni hidrati, 4 kuvana jaja i čaj od koprive. Pre trčanja potrebno je da izdvojite 4 do 5 minuta kako bi zagrejali i istegnuli donji deo tela.
A kako vam je istezanje i zagrevanje bitno pre samog treninga, u ovom slučaju trčanja, tako vam je bitno da se lepo istegnete i nakon treninga. Vreme je za 200 grama belog mesa i kukuruz. Oko 4 sata je vreme za ručak. Nešto slično kao juče, dakle pileća čorbica, zatim pečenje, za salatu kupus, paradajz, paprika, malo sira, fenomenalan obrok. 7 sati, 4 kuvana jaja i dodat ću koji kiseli krastavac za salatu. 9 sati, puter od 100 grama kikiriki i 2 plazme. Baš sam se lepo navukao na puter. U mojoj opštini Blace od 25. do 27. avgusta održavali su se Dani šljive. Manifestaciju je zatvorila grupa Crvena jabuka, čije pesme slušam od malena pa sve do danas. Evo delić atmosfere sa koncerta.
200 grama bijelog mesa i 150 grama mladog sira. Posljednji obrok za danas. Vidjeli ste još jedan dan celodnevne ishrane za dodavanje mišićne mase. Do sljedećeg videoklipa, sportski pozdrav! And you make me feel like a rebel, but